الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Babu ma utawi kiku bab nerangaken barang yuqalu kang den ucapaken apa ma kapan indan nomi ing dalem waktune tangi turu, wa ba'dahu lan ing dalem sakwuse an-naum, wa kaifiyatis salati lan nerangaken nika kan iki, wa kaifiyatis salati lan nerangaken carane napa niku maca sholawat ala rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. An Hudzaifah, saking Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Hudzaifah, laki nika Hudzaifah. Qala dawu sapa Sayyidina Hudzaifah, kana ono sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam iku idza awa ari kalane napa niku idza awa ari kalane nek cara makna anune mapan turu, mapan sari, wis persiapan benar-benar kate sari kate turu. Idza awa ari kalane mapan sari sapa Kanjeng Nabi, wis siap ila firasyihi, sari ila firasyihi maring lemeke Kanjeng Nabi. Qala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, bismikallahumma ahya, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Sing niku napa sing riwayat sing masyhur. Qala mongko dawuh Kanjeng Nabi, bismika amut wa ahya, keneng bismika Allahumma ahya bismika amut, keneng bismika nyebut kula turu niku mati dudu mati sing mati-mati temenan, tegese mati ai mautun naumi, tegese mati napa turu, mati turu. Amutu tegese napa mautun naumi. Kaing panjenengan amutu bakal mati kula, wa ahyalan urip kula, wa idza qoma lan arikalana ba'd ahyana kang nguripi sapa, ahyana kang nguripi sapa Gusti Allah na ing ingsun, ba'dama amatana ing napa niku sapa Allah na ing ingsun, ba'dama amatana ing dalem sakwisi oleh mateni sapa Gusti Allah na ing ingsun, wa ilaihi lan iku maring Allah an-nusyuru utawi gumelar. An-nusyuru yani ai ba'dal mauta yaumal qiyamah. Nah, dadi urusane wong mati, wong turu iku nang mati urusane ya ning yauman nusyur, nang kene hari napa niku jenenge di gumelar, wa ilaihi lan iku maring Gusti Allah an-nusyuru utawi gumelar. Bene agung gumelar, bene gumelar nika pun apa jelas kapi berbor kapi dening ajunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis nika menjelaskan tentang beda dua adab sebelum tidur ben adab semarena tedung. Ini kecil sampai tinggal nika. Kenapa? Karena hal seremeh ngak nikah mun kawula ben panjenengan dengan entengnya meninggalkan nikah, berarti cekan bareng seberat, cek bareng seenteng nikah kawula ben panjenengan ampun tak ngereken. Ampun letak yang kep nikah adalah sesuatu yang penting. Lah terus apa boleh mun sunnah Kanjeng Nabi pun tak yang kepenting, apa selebih penting? Nikah adalah menjelaskan tata carana asarena ben tata cara jaga dari saren. Idza arada ayyanama, bila pun lawan jenengan siap awa nikah napa wada'a yadahu tahta khaddihi, Kanjeng Nabi bila pun la nyabe lengenan nikah sabe epe-epe nah Kanjeng Nabi mau nasarene pelkota nah.
Tak tahu mana bentalan sallallahu alaihi wasallam. Jadi sera bede deja soko bede lao pon apple coat wada'a yadahu tahta napanya mana khaddihi bila pon lengan ka isabe ning bebene pepe dengan kanjeng Nabi pon apple coat baru kanjeng Nabi napa pas maca bismikallahumma ahya wa bismika amut atau bismikallahumma amutu wa ahya ay amutu wa ahya bi iradatillahi azza wajal. Oh dia karsana Gusti Allah umpama teh peceke dari napanya mana dari tedung ke mautun naumi ni ka umpama terus teh peceke tineng Gusti Allah ya berarti ya terus berarti mate ongku berarti ni kampunan makan peceke tineng Gusti Allah suruh maca doa boleh mautun naumi ni ka ya tekesin apa yumitu mayyasha Gusti Allah ya iso ae terus mateni wong sing mati turu niku wau mangkana orang tedung nika sok mana nika keluar man gak man nika le tergantung dari sebelum tedung nika ketemuan bi ulama ya mempe bi ulama ketemuan bi habaib ya ketemuan arwah se sok magala saya keluar nika kita terus terbawa dekat dalam mempe dalam tedung kacen mon orang saya baca ke tineng Gusti Allah yuhyi may yasha al muhyi bada al mumit bada al muhyi. Dadi wong sing turu niku berarti wong sing al mumit yumitu may yasha wong sing kate mati ya lek diterus dipateni ya berarti kersane Gusti Allah. Mari ngono yuhyi al muhyi fa huwa al muhyi yuhyi may yasha sifate Gusti Allah nggih al muhyi. Wong sing iso sing zat sing nguripi yuhyi may yasha Allah taala yo iso nguripi nanggane wong sing dikersakaken urip mone pekae kasokane tineng Gusti Allah jaga ya jaga ketemon pon ning alam tedung nikah ya nyongo iya mon sebelum tedung tro estet tok ya mampe ngenom akeme karsine ketok jadi tero apa kuleban manjenengan sebelum tedung nikah maka nika niki epa ongkuan tineng Gusti Allah Subhanahu wa taala epa ongkuan ya mulai dadi oleh kargadin to hadis nikah esunahaki zikir nikah niki panika becah fayustahabbu laka an taqula hadzal dzikir indan naum maka disunahkan untuk mengucapkan zikir nikah sebelum tedung ben marina jaga tedung apa saya baca mari jaga tedung alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur nikah umpama kalau pae pecek kastan aduh ya Allah kastan kok kala tak baca doa sebelum tidur anakku le mau tedung masih nikah kapi alhamdulillah tahadus bin nikmah ayo dongo bismikallahumma ahya bismika amut jaluk apa nang Gusti Allah ya Allah mugi-mugi mimpi kanjeng Nabi tedung nikah belajar mulai ki kene pecek serius sing keperhatian dek sunah-sunah sing nikah jika tedung maca doa boleh alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur akhirah moci deka Gusti Allah alladzi ahyaka ba'dal maut sing nguripi sak marine mati niku terus maleenga berarti orang mati rek pejaga apa oleh bi Gusti Allah kuaku ning hari kiamat nika termasuk contoh kecil nika bahwa napa orang mulai tedung hari mati pejaga wa ilaihin nusyur pejaga beli apa oleh kuaku ning hari kiamat berarti orang tedung ni adalah gambaran bagaimana orang se mate pak odi boleh tineng Gusti Allah pakai dengan hari kiamat. Nah, faedah dari hadis nikah pertama masyru'iyatu dzikrillahi subhanahu wa ta'ala indan naum. Sepertama dianjurkan dan disunnahkan untuk membaca zikir sebelum tidur. Usahaki maca nikah lebih sempurna boleh maca qul huwallahu ahad al-ikhlas 3 kali al-falaq 3 kali an-nas 3 kali
Lebih sempurna boleh tambah nggih peneka ayatul kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi yashfa. Orang yang semacam nikah walaupun tedung catet adikir selama tedung nikah dina Gusti Allah. Mangkana nikah kacen orang budu birengan di ilmu. Harap pamon tedung orang di ilmu dadi naumul alim ibadah tedung orang di ilmu catet ibadah karena orang alim sandi ilmu nikah hal semubah hal se asal tak ada hukuma sambian tedung ya tak oleh kenjeran sambian tak tedung ya tak oleh dosa dari masa kira hal se jadi sehari-harian nikah bedeti atau jadi napa bernilai ibadah muka Allah Subhanahu wa taala sing ketedung orang sandi ilmu lain bi tedung orang bodoh adapun orang se bodoh tedung aroma sejaga boleh aroma sejaga boleh tak aroma sahabat ria mati ya tak aroma sahabat ria abelia dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala sebelum tedung dari telepon wis laku kula paste 100% haja ring beda si ajamin je ke jua leceh ke beter laku campet tok kalau beda disah mon parlo kita sobung wala beda konbaan haja cek paste nah dia tak ngocak insyaallah ruah insyaallah ya manter ada uzur insyaallah orang ngane ka pun lah kalau pai ke pangeran ampunan nah nikah bidana orang sandi ilmu ben orang butuh mon orang di ilmu tedung catat genjeran orang butuh sombong tak ada penghayalan tak ada penghayatan tak ada napa kosong beda musik pengantar tidur orang alat medem tibi na melak beda saya macam-macam ala kulli hal timon sambian bisa ngak nikah banyak syukur moci dekat Gusti Allah alhamdulillah aba tedung sebelum tedung bisa tikir jaga tedung alhamdulillah congok gelo-gelo sambian ya kuliah lah alhamdulillah le era tole alhamdulillah kanan kiri ada ngak nunduk atengka alhamdulillah mumpas sampai bi pangeran pas ni ketok mian hari ya teh sepedaan teh kening bedaya hari cila teh kening bedaya bedaya tok mangkana nikah syukuren nikah sedekain apa sedekahna cuma 2 rakaat salat duha nikah sebagai sedekahna ros-rosan setiap persendian nikah alhamdulillah melkot tadi nokang nyei nyaman ngemon detok nyei dharma ke dia tak bisa alhamdulillah soko kening pelkot pas geredi terus ya Allah le ni kenangan ni alhamdulillah boleh minta apa boleh masih beri motor mon detok kake ayo ngerayen kakek ribon daya nyetir gaya miring tak jadi kesepion tok kakek lama lagi akroto akretak baca doa wala ko nyetot juga tedung tak cek leger mah kan nyaman baca dia tuh mau engki maji kan nyela karong gua nyela iya kami baca doa tak apa-apa lah kami cetot kami baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa inna nusyur tak keng sing lopor baji nyetot takok melhe bengki nikah syukur nikah alhamdulillah Pak Odi Pak mati pangeran ayo menodi tok marah aduh derem mama mau pas Odi tok je mak aduh ya Allah dem aja meda iya mon karo ngadin ba aben mau ngadin maji marah talenya dem mama tahiyat je ya Allah la ilaha illallah kieu din mah bedor aman nyelket karo beda selang aja
Apa ngadin maji manja. Ambah. Me oneng pian. Ya tak nyentimin je. Kalau dari orang aja lah. Ambah. Pas kesongai maji seneng budin ben. Me tak kelepot nih. Bang, yang ada orang kan lagi ngerasanya siapa udah maji. Yang penting rasanya bung jangan maji. Tak apa cedot kayak ngestete tako. Ada lopot cedot. Ya odi tok ya bingung mate tok akepak. Aduh, salah likir cet. Nanti cek kene ka bene karo sine ketok, dak pangeran boleh. Karena Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri neka isoro jaga mon mare jaga tedung isoro maca alhamdulilladzi ahyana ba'da matana wa ilaihi nusyur keneng mare neka keneng sebelum baca neka maca apa maca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun soro maca neka pak kali asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah napa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa huwa ala macam apa ni kan insyaallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun macam ni ke bener pak kali dianjurkan macam ni ke dadi pertama ocaan jaga tedung nikah ampun lah dikir ke Gusti Allah asyukur ke Gusti Allah pun at-tauhid ke Gusti Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun pak kali ha ibadah niki ibadah tok sini paham lakon ini ka ngalako anu tok gimana ngarak saya bulaman lah. Nah, saya cetot tak. Kau kembung cetot dah cetot tengok. Coba gimana dia tanya apa ngaji bab apa bab cetot. Baca keriki pun cetot kan nyaman. Cetot tak nyaman leer. Pak apa baca mulai cetot nyaman nungku. Iku pul tapi jok menemen lek kon pul. Takok salah teh pun. Si katinang baodot diko. Celeng aku je lemes. Aduh ya Allah, tak ada kehidupan. Sepertama ni kada faedah hadis nikah masyru'iyati dzikrillah subhanahu wa ta'ala indan naum atau wa indal istiqadz minan naum. Ini adalah dianjurkan untuk membaca doa sebelum tidur dan doa setelah tidur. Yang kedua takriru mabda'il imani bil ba'thi wan nusyur. Ini adalah penetapan bahwa bedah hari pembangkitan bedah hari epeceke dari alam kubur. Bukti orang tedung epeceke pangeran. Orang tedung apa jaga berarti kuku orang sete mate nih kan apa jaga tineng Gusti Allah ya nah kemudian faedah nomor telok dari hadits nikah dalil ala anna naum alladhi ja'alahu Allahu rahatan lil badan amma sabaq tidur nikah Allah Ta'ala menciptakan nyama tedung nikah untuk rohah untuk istirahah jadi andi hak kapi anak andi hak bineh andi hak betene sampian andi hak untuk beri untuk istirahah hewan ternak sampian andi istirahah setuju andi hak untuk kenapa istirahah termasuk betene kaulaban panjenengan ne kan istirahat maka mohon maaf kalau non sebu orang ala kok ngelembur niki sampun tak bagus kenapa karena tak ada istirahat sedangkan Allah Subhanahu wa taala
hikmah di antarana tedung nih ke pangeran orang malah istirahat mak bada orang tak tedung 2000 malam ya tuh curiga pada obat berarti dia pakai obat-obatan berarti orang ini kampunan karena letak wajar orang nikah tedung maksimal tedung ki pada mula orang nikah ampun nyalain aturan agama syariat agama ampun letak kira di ini kan pun tak bakal tentrem. Nah, ini adalah apa? Dalil bahwa tedung ini adalah untuk roha. Omong kulit sampean tak beri ngantok bi pangeran. Tak beri tedung bi Gusti Allah. Pemelak tok kulit sampean. Tak bisa badan, tak ada istirahat ta badan ni. Jeung mesin dia butuh istirahat kok. Makan bi Allah Ta'ala ciptaki saatnya mata tedung. Keng mun tedung ngeto ya tahu dia apa mati orang apa tok natok ya. Kalau kau tedung ngeto. Ya mun beda tedung enggak wajar pantas tedung. Karena roha istirahat orang tedung nikah. Justru mun beri istirahat sakadeh betul ada ki bekal leso. Nah, yang keempat dari hadis nikah menunjukkan apa? Hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ummati kullama yanfa'uhum min umuri dinihim wa dunyahum. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat haris, semangat Kanjeng Nabi nikah amulang deka ummata sesuatu semanfaat baginya, baik manfaat dalam urusan dunia nah dan manfaat urusan akhirat. Lah orang tedung nikah manfaat istirahat dari Gusti Allah mau tak bisa tedung nih kan lesokapi ketur kabe bada obat tidur bada obat penenang sampean lebih banyak syukur ke pangeran mangkan kula tak mate kipas sampean tak kok ngedep polan sehat taneng beda angin sakone ngelir ngeko lah lah terteb reng sehat. Orang mau tak sehat pak, tedung ini nganggo obat penenang, obat tidur. Sampeyan tahu obat tidur, cukup beri angin lalulah. Amun bener nikmat dari pangeran dia. Nikmat nih dari Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Makan tedung nih kesehat ke badan. Pikiran sepanas, pikiran se mikir ruah, mikir ya, tedung, rileks kapi. Kendur ora nih kah? Kendur ora nih kah? Nika menunjukkan Kanjeng Nabi itu soro beri istirahat buat kaki jiri ya beri hak tedung istirahat ala umuri dinihim wa dunyahum mampun lek boleh kapi tinen Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya faedah hadis ini kenapa? Ini adalah merupakan menunjukkan sifatul kamal lillahi subhanahu wa ta'ala alladhi yuhyi wa yumit. Menunjukkan sifat kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mampu maudi, Allah taala mampu mate. Allah taala mampu mate juga mampu ngodi. Dorma kuku se can orang mate penjaga boleh kubur dorma jaran. Ya lebih repot. Tada beda tenembang sebeder beda boleh. Orang mau baik kebayan lebih cepat. Mun orang ngebay power, ngebay mixer masalah, ngerakit, solder, mampu. Umpama mereka rosak, beda sepeke masalah, lebih cepat kama, ngebay dari awal berengenteh alat semate nega, cepat kama kira, cepat sengenteh, mun sengobay ni kok abit ngobay ngerakit dari awal putoneka beri tanang beri soko beri cetak beri mate beri kopeng lebih lah karek apa cekek abit Gusti Allah cuma abrinya betul ya gampang wak lebih gampang karek mau dia kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Wa kaifa takfuruna billah, bagaimana engkau bisa mengkufuri kepada Allah? Wa kuntum amwata, sedangkan kalian semua, engkau semua dalam keadaan mati. Manusianya asalam apa? Mati. Kejadian dari mana saya mati? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan thumma ahyakum pas epa odi tine Gusti Allah. Thumma yumitukum nomor 3 epa mate, thumma yuhyikum epa odi boleh. Mate
odi mate odi. Ada odi seselama-lamanya nih kampunan. Yaumun nusyur waku mater pada selamat. Nah, jadi menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala cek sampurna, tak ada kekurangan sekali. Saya harus bisa mati, saya harus bisa odi. Orang bisa mati, aro tak bisa mati Allah taala si mati king lantaran nepate orang. Terus tahu orang bisa ngodi apa enggak? Tak kira berarti si bisa mati bisa ngodi cuma Gusti Allah. King lantaran orang jere racun bi orang, paten bi orang, tabrak bi orang. Si mati ya Gusti Allah. Allah taala mampu matiin, Allah taala mampu ngodi. Manusia bisa tak ngodi? Tak bisa. Berarti tadi kesempurnaan sifat manusia ini sampurna, namun sifat Gusti Allah. Gusti Allah. Nah, ala kulli hal banyak faedah-faedah dari hadis nikah. Jadi nikah di antaranan apa? Hadis nikah menunjukkan tentang masyru'iyati dzikrillah qabla an-naum wa ba'da an-naum. Kemudian taqrirul mabda'il iman. Jadi jaga tedung langsung urusan bi iman bil ba'thi wan nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da matana wa ilaihin nusyur. Juga hadis nikah menunjukkan apa? Allah taala menciptakan saatnya matedung nih untuk apa istirahat. Kalak nih ke istirahat. Sampai mau tak beri tedung bi pangeran, tak pengedetek penyaman tedung, bah. Orang kisoki terus tedung malarat, engki. Orang mulai penyaman tedung, jong orang cabe candro, melkot kapi. So kono melkot cedak melkot, mau film gedung je pak. Tedung just tosok kasor per malam 20 juta. Setudungnya gedung tepek, pedok, mempe pedok macan, mempe pedok keke olar. Harap pejan mau keke olar. Bedereng tero, jangan sapa aja. Yen je kake pada olar lah. Makanya keke bi kanjana. Mempe tabung macan ko. Berarti budak Prabon saya terus. Saya terus kabaan. Siap macan benih keng dek remah keng baan malai tak lah senak. Ki kembang tedung ni kacan orang. Kumpas amen pe abine dua seneng maji. Amen petok je lah seneng. San pakuwa morodi je tedung san pakuwa. Ya Allah tedung amen petok je lah cek seneng. Mondreng saya takut, kok mimpi je tak terus lah jangan. Mulu cek takut nasara, terus je tak ada lah pak. Lucu saking diri takut, cok sampai kok mimpi abine boleh, duri takut dotengin lah mimpi sebini, duri takut. Masya Allah, ya terbaik selamat dari penyakit takut aja. Nah, kemudian apa? Aneka menunjukkan apa? Hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ummatih. Ini menunjukkan kegigihan baginda Nabi amulang ka ummatah ma yanfa'uhum min umuri dinihim wa dunyahum. Dari Kanjeng Nabi. Apa saya bulang bi Kanjeng Nabi? Pasti manfaat itunya, manfaat ning alam akhirat. Ada semua. Tapi sunnah Kanjeng Nabi sunnah. Napa? Sehat. Sekapina sunnah Kanjeng Nabi ini ada saya tak sehat. Manfaat kapi itunya akhirat. Kengkuli sampian karena pon lah tak ada mater pada sehat kapi. Mun sampian entar ke dokter penyakit ruah. Hu tak ada pada kapi ning anu Kanjeng Nabi je. Harap ame larang ruah, harap ame larang ria, harap ame yang jura kiro yang kapi je sehat. Sehat kapi. Sunnah Kanjeng Nabi, larang Kanjeng Nabi pasti penyakit, pasti membahayakan. Perintah Kanjeng Nabi pasti beda kemanfaatan, manfaat dunia, manfaat akhirat. Saya terakhir dari hadis ini adalah menunjukkan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala al-muhyi al-mumit. Al-muhyi al-mumit. Allah taala zat se muhyi se maudi. Allah Ta'ala di sifat al-mumit saya bisa mati. Mun manusia empate na bingko tetap Gusti Allah si mati. Nyata na manusia tak bisa ngodi, tak bisa. Berarti saya sampurna namung Allah Subhanahu
wa ta'ala. Taib. Termoga jadi ilmu manfaat. La ilaha illallah. Mun bener ngatanya muka pengajian ki durung. Lagi durung. Masih kebalai tak kira ngaji. Lagi durung dia tak muka tahu sawah aja lah tak muka aja bade. An Abdurrahman bin Abi Laila wallahu alam bisawab. Allahumma salli afdala salatin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صلِّ صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صلِّ على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك يا الله ذكر الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فاتح حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بارك وبارك خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالع قسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم أخي عقيل بن سالم قطب رباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني حسن الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصول إمام بن قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد البارس قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طار وخطار مقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقاه ولاده المحضر وإخوانه الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة الحبيب العلامة محمد بن علوي بن عباس الملكي وأخي عباس الملك وحبيب علي بن محمد بن طلال الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شابو توبوتي والحبيب أبو بكر الحداد سانين والحبيب حسن بهر والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب علوي بن سقاف السقاف كبوناقوم والحبيب عبد القادر والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب صالح صحابي تنقل والحبيب هادي بن عبد الله الحدار محمد الحدار والحبيب أحمد بن صالح الحدار سلام ببنونgan ثم إلى روحي كي حجي جاسم نور سليم وزوجته وكي هاشم رافعي وزوجته وأصولهما وفروعهما ومن انتسب إليهما
ثم إلى روح كي هجي عبد الله محسن وزوجته وكي هجي عبد الحالم جاسم ثم إلى روح كي هجي معروف عارفه ووصول مفرم صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشم بالرحمة والمغفر اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية أن الله يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا ويشفي مرضانا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبلية وشر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وتل أعمارنا في طاعته ورضاه ويمن علينا بكمال محبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء به وبسنافنا الصالحين أن الله يسر كل أمور الدنيا والآخرة وعلى ما سلافنا الصالحين هذه الجلسة نوينا وعلى ما طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة. قال لنا من ربنا تقبل